Si anding-anding wa man mi mabuhat guys. Aw na may daghang buhaton gitapo lang, daghang gunahon. Pip 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 pip. Yes. Kom här då. Är du snart färdig Si med? hi på vloggen. Är jag klar? Ja. Är du snart färdig med? Är du mamma? May bagong tanim pala tayo guys na ano yung orange mint, meron pa lang ganun. Kala ko yung ano lang yung mojito mint, ano pa yung isa, hugo mint, meron pa lang ano orange. May ano talaga siya guys, may amoy siya na ano, parang oranges. At saka may strawberry mint. Mamma, kommer med ut på det. Also. Den. Ska säga du? Det var ugly. Ugly? Andrea, tryck på den. Is mama ugly? Nej, det är inte det. Det. Ser du, det är så ugly. Oh my god, det är så ugly. Det är mamma. Nej. Yes. Ser du sån där ugly när du har sånt... Se så ugly. Se mamma! Kan jag få kan du låna vloggtelefonen din? Se då. Kan What's jag? wrong with your neck? Huh? Kan jag? Ang itchy mo kay malubat. No please. No please. Hello, Yung magsampay guys, puno yung ating sampayan. Yan. Puno yung ating sampay. So, tapos may ano pa tayo nasa washing, yung mga dark clothes, yung mga pantalon. So, nasa washing pa. Hintay natin. Mga isang oras pa yun. 1 hour and 40 minutes. Ang 2 oras. Ang tagal. Wala kaming program na 1 hour lang ba. Hintay na muna tayo. Tapos may pagkatapos nun may isang load tayo ng ano, machine last. Sarap mag ano, palit ng bedsheet ngayon kasi mainit. Pwede natin isampay sa labas. Bilis nating ano, magda-dark yung kulay ba. Ang init. Bahala na mo sa lyrics guys ha. Kay mauna dyan kang Andrea. Magkaluya si Andrea. So kamo na mag-adjust guys. Ilang concert na. Ilang concert. Hinlo mi diha guys. Tapon daghan sila gikuha diha nga mga parts sa sakyanan gikuha sa boss ni Chiti. Diha nga amo. Yeah, come here. Say hi guys. What are you eating?
Tom yum. Scampi. What is scampi? Prawns? Se. Oj. Egg noodler. Egg noodles. Silky. Silky. Sweet cheese. Cheese. Going home very full. Busog. Busog. Busog na? It's busog? Busog kaagyo. Metta? It's metta? Busog. Nga mo ka prafa pag human. Ikan mi og tay San-sab. Kasama o pas adlaw eh. Inlead mo ka prafa? Ja. And mine is 5 months. Ja, Israel. Det er like Nice. It's too warm today. And then tomorrow is raining. I think you can talk about Yeah. it. Samma. Det ska hoppa. Nå. Vi kan lese med klype! Noen, den andre klype krabben! So guys, ato ning gikuha ag sound kay nagtabi sila so makasab-an ta mga private laban ning atong mga in-laws na. So perting lingawan nila guys, halos wala ni sila tawas-tawas. Nagsigig langoy-langoy aning dagat nga perting tugnawa. Ang tubig ani perting bugnawa murag na ay ice bisag init ang panahon. So mao ni last day unsa nagawan-uwan na sunod mga adlaw. So perting lingawas mga bata guys. So ilang igagaw ng isa so wala natong gi-focus sa camera kay aron di ta makasab-an charot kay wa ni sila kuan aning mga social media kaadyo. So si Alicia ug si Andrea mga perting lingawan nila guys. Gakereg-kereg na ni pagtawas kay perting bugnawa. Abiliba kong Alicia. Very good kaadyo. Ag ako wa ko maligo kay ag atong buhok nga giriban so di maadyo og mabasa sa dagat. Pero nice pa japud mo tuslo guys sa kuan bisag bugnaw ning ilang tubig diri. Kanang pilimiro raman murag tugnaw pero maanad na kag naghumo-humo sa tubig. Okay na bampud lami na sa paminaw. Asali siya try siya og balance mo barag sa naol. So yeah, mao to yung mga adlaw guys. Kana itong vlog is kuan ni siya guys kanang putol-putol ba lahi-lahi ni nga adlaw. So ato lang giusa wa na koy upload guys. Kay busy ka adyo sa trabaho unsa karon holiday nako. Dugay na ni nga video mga last week maybe. Perting bisihan na ka guys kay kuan.
daghang mga buhaton sa bay, so wa pa mi ka relax jud. So nagpintal ko, nang hipos, sus kadaghan na lang buhaton, di mahuman. Ang atong holiday ani dali ra. Hi guys, laki ng cruise ship, Anthem of the Sea. First time ko siya nakita kasi yung lagi Aida, saka yung British na cruise ship yan. So this is Royal Caribbean International na cruise ship guys, Anthem of the Sea, ang laki niya. Kasi yung bihira lang siya dito. Yung lagi is Aida at saka yung British na cruise ship. Ang laki niya. So malalaki naman yung iba rin, pero ito malaki. Tapos hindi ko siya lagi nakikita pag nasa work tayo guys. So kailan pa kaya tayo makakasakay niya, no? Ang laki talaga. So nakaka-amaze din yung mga malalaking cruise ship. Nag-ano sila dito sa Haugesund. So yeah, grabe yung ano, ilang tao kaya, ilang kwarto kaya yung andyan. So yung galing, di ba? Royal Caribbean. So sana all na lang tani guys. So nilarga na sila, padong na ni sila sa kuan. Asa na pud sunod nilang destination. So I think ano sila, yung ruta nila is iba't ibang party rin ng Norway. Hindi ko alam kung saan ibang country yung punta nila. So yeah, sana all na lang tani. Hopefully one day makakasakay rin tayo ng ganyan, no? Who knows? Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nebo Family Vlog. Be safe everyone. Bye.